Svako ko krene da crta misli da nije dovoljno talentovan, a istina je da te zapravo niko nije naučio kako se crta. Početnici odmah krenu na detalje, preskaču osnove i onda se razočaraju. Ruka drhti, linija beži, proporcije pucaju. Ja te zato učim metodu strukturnog crteža, gde prvo postavljamo proporcije, formu, pa tek onda idemo na svetlo i onda tek na detalje. To radimo korak po korak, dok se ruka ne smiri, a tvoje oko ne nauči da vidi sve što treba. Zato, ako tvoja kreativnost zaslužuje ozbiljan pristup, dođi u moju školu crtanja, jer ovde crtamo glavom, ali i srcem. Vidimo se na individualnim časovima crtanja.